Maya pabengi po kaya katamungan, kaniting banal akapag masusyan, yabiatala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring apostolado ning panalangin. Marisa Roque and family, Frederick Tongyo, Edwin Alayay, Raquel Salonga, Sarda and Luz Medina and family, Pearl and Jeff Baclewon. Para Kingaldor ang Kebaytan, Francis Gerald Carewon, Micah Del Val, Benjamin Manyo. Para King Ligtas ng Pamaglakbe, Patrick Lawrence Beltran. Para King Special Intenciones dari Maria Alicia Salenga, Mary Manet Pineda, Paldeng Family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Jerwin Uliege, Dick Galang, Rolly and Eder Nicdao, Roelyn Ann Nicdao, Derrick and Flor Sanchez and family, Mr. and Mrs. Russell Dizon, Rick and Mercy Montes, Onofre Terdi Villanueva. Para King Malagwang Kapaldanan at Kaligtasan dari Among Raul de los Santos, Remio Pangan, Mario Pasion, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirit, Eleanor Ventura, Walter and Irene Autencio, Nida Villanueva, Josie Falafox, Emeline and Takaw Inove, Danny Madrid Sr., Hiroshi Shinohara, Selvina Larioque, Shoni David, Hill Cruz Sr., Wilma Hirao, Benjamin Manyo, at ding sablatang kapatad amasakit. Para King pamanantabi at proteksyon ng banal na espiritu King Familia ng Ani Razon, Familia ng Antonio and Josefina Guevara. At para King Alanganggang Kapaynawan, daring kapatad tamong mayang nabie di Manuel, Teresita, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Marian Ocampo, Merla Mangalos, General Amado de Mata, Siriaco and Rodolfo Toledano, Victoria Pamintuan, Jose Perla and Trina Yazon, Benedicto Tapia, Emiliano and Nieves Sablan, Felicidad Reyes, Kimberly de Guzman, Mary Grace Sabado, Gloria Malig, Joaquin Christopher Balbido, Aurea Castillo, Cesar Samson, Leonardo Rodriguez, Stephanie Mercado, Seferino de Villa, Marcelita Robledo, Angelo and Adela Aquino, Edgardo and Alicia de la Cruz, Amelia Tino, Abunjo and Aida Aquino, Antonio Aquino, Nelson Lingat, Alicia Penaflor, Bill L. Blanco, Shane Angel Rivera, Brian Montenegro, Eugene Segura, Richard Langkay, Jacinto de Leon Jr., at ding sablang kaladwaking purgatorio at detangalanang makaganakapa karela. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kiyakatamu laban king COVID-19. Para king kaligtasan daring kiyakatamong eganaganang frontliners. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong mituran at miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman, king kapayapan, daring kaladwa, daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. Siklaw tamo po para king Horacio Imperata laban king COVID-19. King lagyo ning igpa, ang poning anak, ang poning Diyos, Espiritu Santo. Amen. O mapamakалulu, ang pong mapagmalasakit ay igpami,
Aminan nila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka, ban manakit kapatawaran ang ponbie. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakal na kasakitan kaya kami at may kakamatena karing dakal at tao. Adon mingini keka, ing balikdan mo kaming nitmong lugod at iyatsat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo la ring tao mi tutukan, maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi la ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren, liyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mo na retang niyawa na, kumayap na lasan ang malalagwa. Ingatan mo na retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon, tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na hinduning Diyos. Emusa pisawili, ingaklis mi keka, king kaguluan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanuwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Kilagyoning pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu Santo. Amen.
Good
King lagyo na ningig pa amponing anak, amponing banal ay Espiritu, Amen. ning grasya, ning ginutang ni Jesucristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka ang timuri. Kanitingal dong iti pagmasusyan tayo, ing piyesta na ning kaya katamong secondary patron, kaya tiking parokya, ing nuan a Birhen ning Santo Rosario. Gampanantaya pungin ing pamangorona king kekatamong Indu at reyna ng parokya ing Birhen ng Santo Rosario. Ing pamanyabit king Rosario. Sa
pamaglagi king setro. Ing panangorona king Niño Jesus. Ing panangorona king Birhen ning Santo Rosario. Hariling banal, mayupayong Diyos at iba. Sa sambanda ka, pasalamatan da ka. Pupurianda ka, pauliring ketang ligaya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginoong Diyos, Kordero ning Diyos, ikang milako king kasalanan niya to. Ikang makalukluk king wana lingid pa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ikang bukuding banal, ikang bukuding Ginoo, ikang bukod king kakatas-katasan Jesucristo. Kagum ning Espiritong banal king ligaya ning Dios igpa. Amen.
excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king pamamalita ning anghel, akilala mi, ing pamikatawa ng taong Eso Kristo ng anak mo. Katman mo sana rin kaya kaming puso, king lugod mo, ban alang-alang king pamamilatanan ning Nuan a Virgen Maria ning Santo Rosario, apang ngayon tuliran ming nabangnan, ing ligaya ning pamanyobling miye, uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus, ning ginuming Yesu Kristong anak mo. Ama bibiyat magari kambemo at ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Makirandam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ring dapat ding apostol. Kay ba't ning pamaytas na banwang Jesus, migbalik la Jerusalem, ding apostol, iba't king bundok ding olibo, atin mong hanggang metong a kilometro, karayo king syudad, sukad lakaran, nengaldo Sabath. Inyang mirasla king syudad, tinaglos lang menik, kaya tang kwartong karelang pitutok nangan. I Pedro, I Juan, I Santiago, I Andres, I Felipe, I Tomas, I Bartolome, I Mateo, I Santiago ay anak ng Alfeo, I Simon ay aktivista, at I Judas ay anak ng Santiago. Maralas lang mititipon, ban miyabe-yabe, manalangin, kambering babay, I Maria, ay manang Jesus, at ding kapatad na. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing dalit ta pakibat, ni Puria ing lagyo ning Ginoo, king kapilan paman. Ulitan tayo po. Ikayong talasuyo ning Ginoo, puryanye ing kayang lagyo. Manano na sanang ing lagyo ning Ginoo, yang puryandangeni at king kapilan paman. Manibat king aslaganing aldo, ang king albugana, ing lagyo ning Ginoo, puryan yo. Ing Ginoo, maghari yo karing sablang bansa, lalagpus king banwo, ing kayang ligaya.
ingkawangis ning ginung kaya katamong Diyos, ang makalukluk king trono, karin king banwang matas. Dapot, karin ketang kayang kabilyan, tatandoyo, banbanwa at yato, akit na. King pangapase ring kalulu king gabun, kaya lang babangon. Tatas na noman dingatsu, king malukang kabilyan, at karing prinsipi na layayabe, karing prinsipi ning balenno. Pamasangibat, king sulat ng San Pablo, king kapulungan, karing Galacia. Inyang miras na ing mituldong panahon, in Diyos tinubod ne ing anak na. Mi bayitya king metong ababay, mi bayitya king sakop ning batas. Banalang at busan, ding sasakupan ning batas. At manakatamong papalyaryan, mayampon ang timong anak ning Diyos. Bilang katibayan, king ikayo, anak na kayo. Ing Diyos, tinubod ne ing espiritu ning anak na, karing puso tamo. Ing espiritong mamaos kayo, Aba, nga nawari tatang. Iti ing makapalyari, king ikayo, anak na kayo, e nakayupin alipan pa. At nung ing Diyos, gewa na kayong anak na, ibiyan na naman kaya kayo, ing sablang mga intulid, karing anak na. In amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo pumili in maya kapatiran. Itangan po, mapalad ka, o Birheng Maria, uling penawalan mo, king ingpeng ako nakeka ning Ginoo, mi paltuto.
Ginu manatiliya kaya kayo At kaya kaan timurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya kaya ka o gini. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod na ning Diyos ing Anghel Gabriel king Nazareth, ing metong karing balen ning Galilea, at inyang balita para king metong ababaing makapangakong kasal king metong alalaking nilagyuan Jose ay bat king lahi ng Aring David, Maria ing lagyuning babayi. Dinatangya kaya ing anghel at nga na ing kapayapan manatili keka, ing Ginu at keka, pepanuana na kang emunano. Tutuyang melingas nga sa loob i Maria, uli na ning amanong sinabi na ning anghel at isip-isipa na, nano kaya ing kabalduga na nite? Nga na kaya ning anghel, Maria, kami tatakutan, ulinging Diyos, meging malam yalog keka, milamnan ka, at ibayit meing metong ayanak alalaki at pamalagyuan meng Jesus. Maging marangal yat mayawos yang anak ning kakatas-katasan at Diyos. Gawa ning ngari ning Ginong Diyos, antimo i David a pipunpuna na, yang maging ari daring lahi ng Akob, king sablang panahon, ating kayariana, mapupus kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari ti kabang ako metong kong dalaga. Pekibat na ning anghel, ing banal ay espiritu, datang yakeka, at ing upaya na ning Diyos, lilunga na ka, at uli na niti, ing banal amibait keka, mayawos yang anak ning Diyos. Lon may Elizabeth ing kamag-anak mo, sasabihan daring tao king ene mga anak, dapot ngeni kanam na agyamang matuane. Huling alang bage, ayena apapalyarian ning Diyos. Nga ng Maria king anghel, nyo ing alipaning Ginu, malyari kabud kanako, itingging kasmong amano. At likwane ning anghel, ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan, Kapurian kaya ka o Kristo. ken kakatamong ordo ing makasulat ngening October 7, the feast of Our Lady of the Rosary. Pero ken misal kapampangan, agagamitan tamo ang pangbabasan nga na ing piyesta ning Nuan a Birhen ning Santo Rosario. Ing pisamban maragol king Angeles, ausande Holy Rosary Paris. Kaya kabud Rosary Paris or Our Lady of the Rosary. Karengaliwa pang parokya, ing aus da Our Lady of the Holy Rosary. O karengaliwa naman Santo Rosario Paris. Nung nga papansin nyo, kaya kabud Rosario, tatay de, ing amano, ing salitang santo, intuit. O ba't kaya tatay de pa ing santo? Ing usual tatay de, ing salitang santo karing tao. Kalupa na mong Santo Niño, Santa Maria, San Judas Tadeo. Dapat ngeni santo nga tamo keng Rosario. May ngariya keng Cruz, Santa nga tamo king Cruz. Santa Cruz, may ngariya keng Sagradang Puso. Eya pala, malyaring gamitan, ing salitang santo karing tao, agyang king nanuman. King nanumang makapagbanal, king nanumang makapagkayap, makapagnuan. Malyariya palang itayid, ingawus, asanto. Kaya kabudaw san Rosario, ing Rosario,
Ausan tayang santo ing rosaryo. Uling, king rosaryo. Malyari kang maging santo. King rosaryo, malyari tang maging santo. Malyari nakatanggawang santo ning pamagrosaryo. Nung makananong malyari nakatanggawang santo ning krus. Nung makananong malyari nakatanggawang santo sagrado ning puso. Nung pansinan niya yung rosaryo, malambat iya. 5 misteryos. Balang misteryos, metong igpami, apulong Bapo Maria, metong aligaya, lalo yang malambat po tang ating niyang litanya, lalo yang malambat po tang scriptural reading siya, makainip, makapanuyab, makatundo, niya nga nako pa po tang managkatnong magrosaryo ring pengari, nga kung sumabi king sarili ko, o ininaing parusa, makasiklod pa mo. Mag-umpisa king mumuna ang gaking mayari, eka pwedeng lukluk, kabang mga di mga kamwanan ka kang tatang. Pero baluyo king malambat, karinya ka nung masukad ding matibe. King malambat, karinya ka nung maporma, mayubog, ing kapibabatan, ing pamagtiis, ing tiyaga. And that's what martyrs had. Tibe, tiis. King malambat ya ka nung mayubog, ing kapibabatan, ing pamagtiis, ing pamagtiyaga, ing tibe, king malagwa. Lawen yun na, ing pamamagtisti yung makatundo, makapanuyab. Iya pala, ing mituro kaya katamo, miyubog kaya katamo, mibabata, magtiis, tumibe, at yan, ing sikreto daring santo. Ding misasadsad, ding susuko, ding mag-give-up, ilapin ding misane, ilapin ding miyubog, keng malambat. Sa neno keng malambat, mo no apasuko, mo no apag-ibap, ila ring misasadsad as opposed to ring sanekeng malagwa, agad lang susuko, agad lang mag-give-up. Kadwa, yung kanong rosaryo tayid-tayid ya, balang butil, at inyang katayid king banda ng wanan, ning metong nga butil, king banda ng kaili, ning metong nga butil, at inya namang katayid, at inyang katayid before, at inyang katayid after, bayo ing butil, at inyang katayid, kaibat na ning butil, at inyang katayid. Tuturo na wari kaya katamo niting rosaryong tayid-tayid, ing ulagana ning pamitayid-tayid, ing ulagana ning inclusivity, ing ulaganing gana-gana, kanya-kanya, gana-gana, grupo-grupo, ing ulagana ning alang malalakwan, potang tayid-tayid, alang mumuna, alang mababating, alang bibili, potang tayid-tayid, mumuling para-pareho, agnan-agnan, pante-pante, at makanyanying tayid ni apong Ginoo. Makanyanying tayid apong Ginoo, tayid a banal, tayid a sagrado, tayid alang malalakwan, alang mababating, alang bibili. Katluing rosaryo, ulit-ulit iya. Ulitan niyang makatapuling Bapo Maria. Ulitan niyang makatalimayng igpami, ing ligaya, ing O Yesus ko. Ela pa kaya beret ang igpami, Bapo Maria pong ligaya, kay ba't na ning sasalpantaya. Karingaliwa, ing ulit-ulit, makasora, ing ulit-ulit, makasawa. Can you endure? Ulit-ulit. Mo kanu ing rosaryo, yang ulit-ulit,
ang makasora at makasawa. Agyang kanunging taong mikakasala. Ulit-ulit. Makasora mo naman. Makasawa mo naman. Gawa mo na naman yung kasalanan na yan. Sinawa na ako. Can you endure ulit-ulit? If the answer is yes, then malagwaya keka. Ingutos na ning Ginoo nga na mamatawad kayo 77 times. If you can endure ulit-ulit, eya maging issue keka. Itang issue kang Pedro, inyang kitnane ing Ginoo. O Ginoo, makatapilan kong beses mamatawad, king tanawang kapatadami kasala, makatapitong ulit. That will never be an issue if you can endure ulit-ulit. And if you can endure ulit-ulit, misana ka kanukeng tolerance. Tolerance ka ring kapatada palaging may kakasala. Tolerance keng stupidity. Tolerance keng kareng malalakwan. Tolerance kareng mayna. Si tuturuno ning rosaryong pangadyantam, dingugaling makapagbanal, makapagsanto, and sometimes unconsciously and subconsciously they are being ingrained in us. Dening ugaling makapagbanal, mitatanamla, mitatatakla by praying the rosary. Malyari kang maging santo, King Rosario. Talakad tamo po at ikantataya insasay pantaya.
Ginong Jesus, ing kapansin-pansin, dili king indong birhen, yapining kasalpantayanan. Menwala ya, te gulaling ng lubos, ing sarili na keka, pamiisip, amanuwat dapat, ngami ngening manalangin, Gino, iturumo keng masal kalupan ng Maria. Gino, ituro mo keng masal kalupa ng Maria. Ginong Jesus, king kekang ebanghelyo, panagkat mo ing kasalpantayanan. Iti tinggap mi king binyag, dapot alus emerabul. Idake mo kesana king matatag ng kasalpantayanan ning banal mong indu. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, iturumo keng masal kalupan ng Maria. Gino, binaming pagmulalan ing kasalpantayanan ning indumo, inya ausan miyang indumi mo naman. Ibiye mo sana ing lugod, mitagulaling king kaming sarili keka, antimo ing depatana, ipanalangin ni keka, o Gino. Gino, iturumo keng masal kalupan ng Maria. Ginong Jesus, ibiye mo sana kaya kami ing tetagan, tuki karing bakas ng indumo, at ing tiwala karing mamuntukan ning espiritual. Ipanalangin ni keka, o Gino. Gino, iturumo keng masal kalupan ng Maria. Ginong Jesus, ibiye mo sa kaya kami, antimo nung makanano mong binye kang Maria, at karing minunang Kristiyano, ing katapatan, king pamakirake, king metong atinape, at metong akalis. Ipanalangin ni keka, o Gino. Gino, iturumo keng masal kalupan ng Maria. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan dading kaya katamong apostolado ning panalangin, Marisa Roque, Frederick Tongyo, Edwin, Alayay, Raquel Salonga, Sarda St. Luz Medina, at Pearl and Jeff Bacleon, Kambeda ding kare-kare langang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ning Diyos ing kapasalamatan na ring mag-birthday Francis Gerald Carrion, Maika Delval, at Benjamin Manyo para king special, para king safe travel ng Patrick Lawrence Beltran, para king special intentions dari Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Jerwin Uliege, Dick Galang, Rolly and Eder Nicdao, Rowelyn Ann Nicdao, Derek and Flora Sanchez and family, Russell Dizon, Rick and Mercy Montes at the Onofre 30 Villanueva, para king speed recovery, good health and healing dari among Raul de los Santos, Remy Yupangan, Mario Pasion, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirit, Eleanor Ventura, Walter and Irene Autencio, Nida Villanueva, Josie Falafox, Emily Nantakaw Inobe, Danny Madrid Senior, Hiroshi Shinohara, Selvina Larioque, Sion David Hill Cruz Jr., Wilma Hiraw, at Benjamin Manyo, para king pamanantabi at protection ng Banalaya Espiritu, king pamilya ng Ani Rason, at king pamilya ng Antonio at Josepina Gibara, at Yulino sana king kayarian ng maligaya, ning kapadadtamong mayangon na king Bie, Emmanuel Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Marian Ocampo, Merla Mangalus, Amado de Mata, Siriaco and Rodolfo Toledano, Victoria Pamintuan, Jose Perla and Trina Yason, Benedicto Tapia, Emiliano and Nieves Zablan, Felicidad Reyes, Kimberly de Guzman, Mary Grace Sabado, Gloria Malig, Joaquin Christopher Balbido, Aurea Castillo, Cesar Samson, Leonardo Rodriguez, Stephanie Mercado, Seferino de Villa, Marcelita Robledo, Angelo and Adela Aquino, Edgardo and Alicia de la Cruz, Amelia Tino, Abonjo and Aida Aquino, Antonio Aquino, Nelson Lingat, Alicia Peña Flor, Bill L. Blanco, Shane Angel,
Rivera, Brian Montenegro, Eugene Segura, Richard Langkay, and Antonio De Leon Jr. at ding sablang kaladwaking purgatorio. At detang alang makagana karela. Ipanalangin tamo mo naman yung kakatamong sariling kaligtasan laban king COVID. Ing kaligtasan na rin kakatamong frontliners laban king COVID mo naman. Ing malagwang kapaldanan na rin kapadatamong ating COVID king kasalukuyan. At liuli nala naman sana king maligaya ng kayarian din kapadatang Meya ngobye uli na ning pandemic, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo kiyang masal kalupa ng Maria. Ngeniya duwan tamo, ing sarili tamong kapagnasan. Ginoong Yesus, singindong Birhen Maria, binyaning sarili na ating sablang agyo na ban-asoywan aka king mayampat akatapatan. Pagkalob mo, ing grasyang manwala kekeka, anti mo ing gewana, banapagsilbian da ka naman, ke at ding kaparaming tao, anti ing gewana kekabaning biyena. Ikang mabibiyat magari manggaman king alang angga. Amen.
Palakata. Manalangin kayo kapatad, ban, ing kakatamong dawon matanggap ya, harapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya saan ang ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katangi ka sa plala at yung mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o igpaming miglalang, sopan mo kesa ng matang pang makapidawon karating ayin ayang pangmi at makapigunam karing banal a misteryo ning kabubugtungan mong anak ba kaming mga intulid no babang king pengako na mo rin Kristong ginumi. Ing ginuman at tiliya kaya kayo, At kaya kaantin mo rin, iyat nayo ring puso yo. makayat na loking gili. Pasalamatan tayo ing Ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin, o yigpa Diyos ay alanangga at lubos mayupaya, kabang parangalan miya ing nua na Birhen Maria, ning Santo Rosario. Mapalad yang dili karing sablang babayi, ing mala Birhen, akya kang piniling, maging induning buktong mong anak, king kayupayanan ning banalay Espiritu. Ing Birhen Maria, maging tune ng induning kaya kang anak, abeyit na anting sala ning metoyato. Kambering sa koro, ring angeles king banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makiabe kami ng alangtok ng babya kapuryan, kaya ka at ngami ngening kakanta. Kakatas, kakalasan,
Hosanna, Hosanna, ing katatas, kataasan. Mapalad niya, inaratan, king lagyuning Ginoo. Hosanna, Hosanna, ing katatas, kataasan. Banal, banal, banal ka o Ginoo, banal. Yubayang smipnuyang banwamit, duyaing yatu kingkekang ligaya. Tunay kapin banaloyig pa, igayng panibataning sablang kabanalan. Uli nanita pagparalampumi, pabanalan mo sana, dening ayin king espiritum, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lub, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyane karing kayang disipulo nga natanggapan yeti, ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, ami dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, king wane ing kalis at pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyene ing kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan yiti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis, ning kanakong daya, ing daya na ning bayo at alang anggang tipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaga na kanako. Ipasyag tayong misteryoning kasal pantayanan. Gaganakan mi oyig pa ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo. Darawon miyakeka iting tinape na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kami matang pangtalakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngan sanang misulo-sulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me oyig pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa i Francisco, ning kaya kaming Obispo i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang pangasubling miye at ding sablang mayangon na king biye tanggapan mula sana king maligaya mong arapan lalong-lalo na ding miyang o biye papanalangin mi kaniting misa pakaluluan mo kengan pakaluluan mo ring kapatad ming meg-offer gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga ban
kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose at kayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at inupad king mal mong kaburyan, king kekabana ding panawon, purian daka at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena, at kaya igpang mayupayang tutu, kagum ning banala espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga, ngani manalangin tamong bitmong kapanaligan at lugod king igpa karing ama nung tiruna kaya katamo ning Ginoo. Ipatawad mo kami ring sa langit ka anting pamamatawad ni karinig ka sa kami emukaipa isaul king tukso nanay kabuski maro ikabus mo kami yo ginuking sablang maro malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi ban king kasaupaning kaya kang pakalulo parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganggo. O ginuming Heso Kristo, asinapi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no ning lawan mo yung kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, nagpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatiliya sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang kilore. Ipakit tangeni, ing mikakametong taking kapayapan.
Nyoing kordero na ning Diyos, nyoing milalako, king kasalanan na ning yato, nuan na ring mayayawos, king apuna na ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat igkas niya nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen.
Dyan tayo po ngayon in act of consecration, panimbanan ng Brother Fred Tongyo. Siklod tapo. Act of consecration to Our Lady the Queen of the Holy Rosary. O most clement Virgin, O tenderest Mother, O sweetest Mary, Comforter of the afflicted and refuge of sinners, mediatrix between God and man. You are Noah's Ark, our salvation in the deluge of sin. You are the rainbow of peace, our reconciliation with God. You are the dove that brings us the olive branch of peace, as a token of your maternal love. You gave the Catholic world, through your Son, Dominic, the most holy rosary. Through this devotion, pagans were converted, heretics brought back to the true fold, enemies of the Church vanquished, and Christian society reformed. Queen of the most holy rosary, we call on you for assistance. You alone did overcome all heresies in this world. Deliver now your Christian people from the snares of the devil. Great was your love for this nation, for when the enemies of the Catholic religion threatened to take away our faith, you save us miraculously through the battles of Lanabal, and thus secured for yourself the title of Queen and Mother of our nation. Look down with mercy on those who are deceived by the evil one, that they may renounce their heresy and return to the unity of the Catholic truth. Illumine our rulers in our government and our clergy in our archdiocese, that under your divine guidance, they may govern our nation as worthy representatives of God. Inspire us all to study our religion, to fulfill the commandments, to receive the sacraments, which are the essentials of true Christian life. As we became Christians through your intercession, we also hope to live as such under your protection. With your rosary as our anchor, we hope to reach that heavenly kingdom where for all eternity we can have you as our Queen and Christ as our King. Amen. Talakap tapo at ikanta tayong Salve Regina.
Manalangin tamo, o paming malugod, kapamilatan iting banal, layo karistiyang, kaibat ming gimpanan, papasyag mi ing kamatayan at pamanyobli ng mebye, Kristong anak mo. Ipagkaloob mo sanang makapakiyagong kami king pamaylasa na bakeng makapakirake king kayang tula at ligaya, biye alang angga. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kaibat na puning misa ting pamanga na pisulusulwan keta king Holy Rosary Hall. Pisulusulwan talang tanan, dening rosaryo, kening arap ning altar. Ing ginuman at iliyak kayo, At kaya ante mo. at bendisyon na kayo ning Diyos sa mayupayang tutuing igpa amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing misa, ning piyesta, ning Santo Rosario, mayari ne umena ko king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.